Dobar dan, youtuberi, danas ćemo igrati igricu. Danas ćemo snimiti prvi dio Grand Theft Auto. Malo ćemo se igrati, malo ćemo to zekati i tako. Znači, se moram malo pričekati da se učita, evo. Spijeva se to čitati. Evo, u redu. Rockstar Games Presents. Evo. Sad će se to učitati, pa ću moći igrat. Danas ćemo proći prvu misiju, a onda u drugom videu ću drugu. Znači evo ga, došao je nekako busom. To ćemo za malo prekinut video, da ga ne moram gledat. Evo ga sad još kod tog nekog svog šefa i to ćemo isto prekinut. Znači mislim da će on sad treba to nešto voziti ili nešto kaj. Ne znam možda. Da, vozit će trebati ovog tipa. Ide neki valjda. Evo ga. Evo ga sad nešto kao treba. Imamo nekakvu sigurnu kuću, safe house. Ga treba kao odvesti. Polako je. Inače nisam neki vozač, ali kad treba znam. Voziti ga za laske. Nisam neki da će se kočiti previše. Ali ne volim imati razbijen auto. Čovjek bi se tu trebao dobro doći. Evo ga, opet malo prekinut video. Sebe treba ići do kuće. Da, tu. Ovu kuću. Znači, tu. Možemo savati igricu. Tu kod ovog CD-a. Se negdje to ići presvući valjda. Evo ga tu. Valjda, evo ga. Tu bi se trebao se presvući u to valjda. Ajmo vidjeti. Da. To je nekako Vincenzo odjećaj. Tu mi je ta garaža. Trebamo ući u auto. I treba bi ga peljati u Atlantu. Atlanta Gears. Ne znam gdje je to, pratit ćemo po karti pa ćemo vidjeti. I nađemo mi to. Sad ćemo ovako tu prečat. Inače, to sam već rekao, nisam neki vozač tako. Tu bi negdje trebao ići. Gazio sam uljak. Kamion bol smetan. Taksi. Na rikverc. Bolje vozim na rikverc. Ajmo se connect. Idemo dalje. Evo tamo dole kao obilježenje i evo ga. Došao sam. Evo ga zaradili $100 i hvala što ste nas gledali i to je bilo to.
Hvala što ste gledali naš prvi video, sada idemo umriti. Sad ćemo ići, znači tu, ići ćemo u auto, ćemo se zabijati, kako bi eksplodirao. Hvala što ste nas gledali, sada je vrijeme da umremo. Doviđenja.